Kinoilam janga Khasi Students Union Balat Border Area, Kilarai Bannet Ot, Shaka Office Deputy Commissioner East Khasi Hills District, Halor Kajingle Linkar, Kipulit Yada Kapot Border Security Force BSF, Kibala Ailat Igi Bangladeshi, Bandrung Lat Lloyd, Bat Lat Lan, Yaki Jaka Jangkari India Hagitan Kapot Balat Dangar Bat Kiwi Jaka. Usam labon sen senai tang KSU President na kenikatan ula ot ikjing wan rung to jeng kibriu na Bangladesh ban khar bat lum mau nari India bat kit bak yeki shiki jaka ka Bangladesh am tang kat tau lo ong ru baki briu na Bangladesh ki pom kat baki mon yeki deng baken sai na kenikatan bat kit cari Bangladesh ula ot ikjing pelat lat lan ki BSF yeki ni kinong to na shiliang kapot ban luti ki maryang na Meghalaya sa Bangladesh. Ula kintui ki bor Sanchar district ban ot ikni ka jingle sting jeng ki BSF yala ka kamram sya ki bor bahajrong jong kani ka perton yada kapot. Kade alo de jing mantiu ki kar bangal bai ko ki li no ha ki thai ni pada ko balat border area kata ki kapot ki Sanchar district pada thai la pani tanga te klem ni persen hadir beliau dari jujur berbakat dari jin mantiu hak dari karwan support yo objektif hama hakashitayo kidang nur bebantiu hadu arsin berlaisin berwan komau berwan tamding nak jaga bakal apa jongka jelas ini jadi kebangan isno kelak lomba kemudian di karwan tilak mantiu satu kini dibentak tam dibentak belum markap nasional dengar ki BSF ki dono to na do ki lain law pani re ni bu exactly ke ya itu di board berpitch to tam ki BSF kuno ki kharbanga ki lain banwan hadu ya habu jensun do kadanga ha bere ne naglem juni ni la penso ya ho ya appointment ni CDC ya naglem juni ro la kulani ban se tu sa ngasti saya tu saya isi pada kam dan taba ba nikmat berikut dong ba imsanya ya BSF balada BSF kidon syam to balik ela di karpangla pertemuan suku bertanggalan ini nomor bekerjaan itu juga di karpangla lima angkung bagi luan tamding lan di tamau kere kamu tambah kalung kajing maru ya kejelam tadi itu jungi bagi di urung lan ini hamtam mentai ki fencing gitu ya ki BSF dan tebeli ailat kepang karbang lama itu karma tentang mau sudah jika kasih juri te halo juga deh mau urung tan dan juri bisa bagi sakran kembali